Nkosi. Bazalwane kunenhlobo ke inhlobo zemkhuleko, umkhuleko khona ukuthiwa supplication prayer, umkhuleko wokunxusa, bese kuba khona i-thanksgiving prayer, ukubonga uNkulunkulu nje, bese kuba ne-petition prayer la sikhala khona kuye, bese kuba ne-adoration prayer whereby simdumisa uNkulunkulu, bese kuba ne-confession prayer whereby sizilahlela kuNkulunkulu. Hallelujah. So ke bazalwane mangabe sikhuleka kubalekile kakhulu ukuthi sikwazi umkhuleko esikhulekayo kuNkulunkulu bazalwane, because bazalwane uNkulunkulu sometimes uyayidinga ikholwa eliyaziyo into eliyenzayo noma elisazi istory sakhe. Mawukhuleka you cannot mix everything to your prayer. You must stay or ufanele ukuthi uyazi into oyicela kuThixo noma into oyikhulekelayo. Nikhona bazalwane? Bazalwane angikho la ngifuna ukungena khona bazalwane. Mina bazalwane uMoya Ngcwele ubekile namhlanje ukuthi siyeni kwi-supplication prayer, already kwi-supplication prayer. Siyamnxusa uNkulunkulu kulama prayer request esikuwo bazalwane. Hallelujah. Ayibonge Nkosi. I-supplication prayer bazalwane umkhuleko okunxusa, ngifisa ngikufundisa kancane lento bese ngingeniswa bazalwane. Umkhuleko bazalwane okunxusa mangabe sikhuleka sometimes usekhaya ngeke wakwazi ukuqala ngokunxusa ngaphandle kwe-petition prayer. Ngamanye amagama awukwazi ukuqala ngokuncenga ungazilahlanga kuNkulunkulu ngaphambi kokuba unxuse kuNkulunkulu. Udinga ukuqala uzilahlele kuye. Uthi umfundi wencwadi uSistombekhle eqaleni ekuseni, it's an important day noma isikhathi esibalekile kakhulu sokukhuleka, ngoba ekuseni ila khona esuke une-connection noNkulunkulu ngaphandle kokwenza okubi noma ukukhuluma okubi ngabantu. Nikhona bazalwane? Amen. So ke bazalwane i-prayer bazalwane it's much important thing whereby sihlangana noNkulunkulu. It's a dialogue between God and the believer. Ngamanye amagama uze sixhumane noNkulunkulu sidinga ukukhuleka and understanding very clear inhlobo zemkhuleko esikhulekayo kuzoma siya kuNkulunkulu siye kuye nge-direction engcono noma e-right. Nikhona bazalwane? So ithi into before ufike kwi-supplication prayer mele uqale kwi-petition prayer whereby you mustn't be a giant. Ngamanye amagama awuzibeki njengomuntu o-perfect kwanda kuya kuNkulunkulu, uzilahlela kuye. Angenzile kahle, angikho ngcono. Thank you Jesus. Uya kuNkulunkulu uzilahlela kuye bese aqala uyi-accept into oyishoyo, ngoba there are people bazalwane ebaya kuNkulunkulu